علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تعریف کہاں منی نام ظہور خالد کے منی والد صاحب نام ہے من دازن نندو کم بازوش تو شاعری ہم کا نہیں او من شاعری ہم کنا ترا شاعری ابو آ کدی ہوتا چون ہوتا منا شاعری اوبو ہاگ چا کسانیہ بتگ من شاعری لیکا گا اما ٹیمبا شروع کتا کہ مشش کلاسا وانگا بتگا منی اما ٹیمبا شوق یعنی چس بتگ. اچھا دیرگی شوق چا بات نہیں چس بتا ناو تو کجام شاعر ونتا ہوتی یہ بتا کہ ہم شاعری بکنا کجام شاعر بتا کہ ترا شاعری سکین بتا من مبارک قاضی ہم شعر ونتگاں ظفر اکبر ہم ونتگاں او منظور بسملے شعر ما ونتگاں ما چامیشہ یعنی اب واگ منی چسبتا کہ من ہم شاعری بکنا رنگ زرتا چاشاں. اچھا گوڑا تو کہ شاعری لکھک ہوتا لکھک شروع ہوتا تی مثلا کہ لوگ مردم یا خاندان یا ترا منع نہ ہوتا کہ شاعری مکن منا ای کسا نہ کتا بلے منی مستر براتا مدام اچو گشتا کہ تو اے دا مبارک قاضی نبے یا کہ منظور بسمل نبے منی یعنی ہمیں منی مسکرائے کون تو واسطہ مدام آئیا گشتا ہے گوشت اور سکین دوک ہوتا ہے ناتی خاندان تو کا کہ ترا دل بڈی دا تگی شاعریں بیا دیما بلے کوشش بکا منی سکین دیو کم بیتا کہ من وات چیزی نوشتا کتگ وتی یعنی سنگت بیتگا منی یا کہ منی ناکو یا احمد بلوچ یک شاعری او من مدام اما یعنی دیوانی بیتا ونتگا منی سنگت بیتگا منی وارث بیتگا منا بعض سکین داستا کہ یعنی تی شاعری تی خیال بعض وشی تو ہم شاعری بکن احمد کے چدی تی جندے ناکوین تو ایام بعض سکین زرتا او ما آمد کے منی جند ناکویں ایے مدام سکین ہمیشہ کہ ظہور تو بوان تی شاعری دیما رو تی خیال وشن بعض وش تی دل دوستی شاعر کہیں تو قیا گشتروانے منی دل دوسیں شاعر کے ظفر اکبریں سیاحل دشتی او منظور بسمل صاحب او مبارک قاضی صاحب ما اشان چی بعض متاثرہ و اشان بعض موانا. اچھا تی وتی جندے شعر شنگو تالان بوتا چاپ شنگ بوتا یا کیسٹاں یا کتاباں تنی گتا من شنگو تالان نگوتا یعنی منی اوبا ہمیں واگ اسنے کہ ما شنگو تالان بکن. اچھا کجام دروشما کیسٹی دروشما شنگ تالان کنا گوتا لوٹے یا کتابی دروشما تو تی حیالہ درشن کنا لوٹے ما کتابی یعنی نمونہ ہے کہ کتابہ منی شعر شنگ بکن. بعض وش اور تو تی ایک شعر بون او شعری کہ شاعریان اشارہ چی بستار منی سر لویگا گرستگ ہزار یار منی شاعریان اشارہ چی بستار منی سر لویگا ہزار گرستگ یار منی بعض وش اور کئی اوستا بننداں او کیا بچاراں کئی وستا بننداں قیا بچاراں پادمال کتگ رستراں بازار منی بعض وش تنگ گرنت سچنے درد مناں تنگے گراں سچنی درد درد مانا مناں شگانا جنت جند دشتار منی جنت قدر و قیمت نزانت جنت قدر و قیمت نزانت دو زہانت گشے انبار منی زبردست نبیتن بیال چمن ظہور نبیتن بیال چمن ظہور پلانی دیما کے بار بار منی شاعریان اشارہ چی بستار منی سر لویگا گرستگ ہزار یار منی بعض وش زبردست. چار تو لوٹے میں کئی کتاباں کتاب دس بکمام وانگ لوٹے کتاب ایک چیز شاعری ہے منا او بعض ای شوق اسنے کہ من کتاب بوانا او من چیزیں بعض کتاب ہم وانتا بلے انگا منا شوق اسنے کہ من کتاب بوانا بوانا تو کتابی دس بک بھی تو وانگ لوٹے بعض وشیاں بری اور تو نوکباھندیں شاعر کا شاعری ابو حق دارن تو آیاں چھ گشگ لوٹے آ چھ بکنا منا ہمیں گشگ لوٹاں کہ نوک باندی واسطہ یا کہ نوک شاعری واسطہ کتاب وانگ او شاعراں چی سبق زورگ لازمی تعلمیت ما ہمیں گشگ لوٹا یعنی گیشاں چی گیش کتاب وانا او شاعری بیتا شاعرہ چی سبق بزورن تو تعلیم بزورن وتی شاعری واسطہ بعض وشیاں برے نوکباندھن تی میسج ہمشن کہ تو آ بائدیں بوان بلوچی کتاب و مسترین شاعران کے ربروان بعض وشیاں برے
اور تنیگتی کہتا شعر شنگ چاپ شنگ تو کو نبوتا تنیک تنو خیر تو دیکھے شعر ہوتی نادر بکاں پچارو کاں دیکھے شعری کہ منا مبر عشق براداریا مانا مور عشق براداریا دل تو پروشتگ ساریا بازوش بگوش بگوش رسید تراچی بگوش بگوش رسی تراچے منی بربادیو سرگاریا بیدارور سائگا وتی دیوان نو گپ کنا سائے کا وتی دیوانو گپ کنا گپ کنا مردمی کٹ کارا برت شاریا واہ او زند وشی آنولا برتن زند وشی آنولا برتن شیموری نشتگ تاریا افسوس نویساں شعر ظہور وانا غزل نویساں شعر ظہور وانا غزل دل زدک کتگ چم کماریا منا مبر عشق براداریا دل تو پروشتگ منی ساریا بعض وش میں نتوار کے تو ہوتی واد کشت میں دم ہوتی حیال درشان کو تا خیر اللہ باؤٹے